jua-jua. Dua hari kita kami lebih kembar mergana. Peseh man anak buru kami Panjaitan. Jadi encak kami kari dung tegun kembar mergana maka menbandu ginting. Ma bagi seban? Bujur si katakan mandi bata, ulung kaki tabas jamburai dah, iluh giabas mata, ngasap tengah kaki kita ngadep-ngadep. Mama Robert enda sehasa udari. Enda membantu Robert Rahnila, sabar-sabar di rukurai. Tak ada arih dura seninan dua ikrina, ras cibang-cibang dua ikrina. Ulah rubat-rubat, ngok dia laus kakainda. Kelengi orang tua atas si laki. Ulah karila kelengi. Ai li dengar si laki ai pagi kelengi rusur kamku pasar sadaida. Olah rubat ras cimbang do danila, sada arih do. Kampe robat olah rubat ras senina krina. Sada arih do kelengi orang tua. Menjuah-juah kena krina bagai perah kompo. Kami pe menjuah-juah krina. Berang-berang Mama Robert tadi kentuah nu ban kumpundo anak doi krina isikap kenu batau pagi ngandu si muhuli aku pelong gedang rana cibarem bujur. Pertama-tama buai katakan bujur man Tuhan ijabas lias kelengatena berena dengan kesehatan menmanta ras ijenda kami ngerana ibas aku tukun sepengalon si Bapak Derel maka jenda ija bas klausen nandai ta tengah jabu persada-sada arindu senina ras ija lideng aka babata siban kelengan jadi persada arindu krina gunang kelengi bapanta jadi aku pe lau buluh genang rana cibaran bagian bujur. Yes. Ya pertama-tama boy bujur si kita akan mandi bata ija nggoka kita pulung bas jamburenda lah kurang sada KIP. Terlebih-lebih kuta akan lebih sama opung Doli. Banyak-banyak berdoa ya Pung. Biarpun bibi udah nggak lagi di rumah. Tapi tetaplah seperti biasa kami sama abang-abang sama adik kami nih ya Pung. Kuperhatikan dari semalam. Memang ketawa di muka Andu, tapi di hati Andu taunya kami hancur kali Pung. Kami juga bisa merasakan. Dan juga sama Tua Tahi, Tua Saud, Tua Ronald, ban Bapak Derel KP kakak kami, rasa abang-abang kami ras dewan nape ras nina
kami kerina landu bahan persada sada arih kena ula rubat-rubat. Bisa ande lanai rumah pay ula teridah ban kena le rumah BBA. Tetaplah kena komunikasi sungkun kena kilai. Udah makan Bapak? Bagai iya, sehat Bapak kan? Aku pela bubuluh gedang rana, raskam kape Mama Derel kena kasih kuidah jai telu si cimbangan, persada sadari kena. Iya maka tere, Mama Derel peres Mama Sikinan. Ingin saya berakublaskan Bibi pun selamat jalan ya Bi, sehat-sehat kami semua keluarga ditinggalkan. Bibi pun bisa diterima, dimaafkan semua kesalahan Bibi selama Bibi masih ada di sisi kami. Bujur. Tama-tama perpulungan tidak ate. Iba saya dan itu dekah mutuna sakit. Ngol 2 tahun sekitar. Jadi kaina dan jape baba kaina nakku. Berusaha tutuh kaina. Tapi baba nakku labu terkeleng ni kalau tuh na dan usaha untuk usaha kaina. Ai makanya besai nakku. Cara sadar kaina. Sebab nak agi indu pelik 2 hari langar jabu. Ai makanya besai bikang saya nakku. Cara perih pai mama andu lang tatama kurunakku. Ngam tandu situasi. Cara usaha bandu gelar usaha. Ay makana la kal teki pi mama andu ulah tama kurundu la pai kuturikan gom tandu. Ay makana aku penakku cukup berusaha kal ngaku. Aku perlu pelangi dandu. Ay makana kampe sehat kami kerina tering kendu itu bagai pi kepukempundu. Aku kurang at beramnya. Perpulungan secedatai. Mankam kela kami Robert, raskam krina senina andu. Ras sebagai pekrina kam perpulungan Panjaitan, siagian sanipar, Cilitonga, kuidah, resada kelarih dukrina kela kami. Jadi basenda watakan man banta. Aku tuhu kuingat ugaban bapak nduai, ras mama nduai kelangku, ras kam anak kami sinila. Kai kalpei dahin, kai kalpei simasa, tahan kan bapak nduai bagai ras mama nduai. Kailangku ngenen kami langgo pernah lareh kai pe tenah kami man mama ndurus bapak ndu kasih kal kami ya nak ku roge pe kelaku robet ras kempu kelengi ndu bapak ndu ai nari ngen zaman kelengen ndu ula kal bandu iya ras cedana ukurna kam krina senina ndu rasadari du krina ngenen silih koe ya kelengi ndu kai pela nari Arab kena ke kelengan dukal ngenca kam krina kelangku ras kam tegun senina krina ras kempu ya dan dua anak iya tergantung man bandu nari kalengan krina kai pe sebab nana yang go pasrah iya pe basa sakitan go kata ding kenturang kami enda ai lau tong tanggung dekam lar temanai kotakan man bandu krina kam kelangku terutama Robert kam senina ras sebagai pekam krina kaila permain silih kami enda ya kelengindu ya ai kal ngenca kekelengan kal ngenca sinomor sada ya krina kita pertendi bata makaso bapak nduai na banci dekah kalatai ras turang enda tapi nanggo bagai na di bata sialo-alo krina kailangku anakku ya sayangi kai na silih ko ya kelengi kai na ya ulaman kay na atay na musui. Terutama kay narasadari kay na meriah hukurna. Ay ngensa simbelin na karasadari. Simergana kekelengan atay tengah silih kwe ya. Jadi bagem ibas kesempatan na inda man kam krina tutur kami. Lan robahan si pulong kita jambur inda. Tutu tridah. Ugwa kekelengan du ugar sanari du krina. Sidah kendu krina. Bas latih du, bas perbahanan du. Ngadep nggo telu berengi tah 2 berengi nggo turang kami di rumah idah kami resahada kalarih dukrina terutama kam tugun Panjaitan sianipar siagian Cilitonga krina sada kalarih bujur kotakan badibata ya bujur
Jadi sana nari silihku, ulah tangis kamu usurnya, serah kamu di bata silihku ya. Kuidah kelengatai dungata turangai, tapi kelengatai di bata. Aing kana ingin cak pido badu jaga kesehatan du ya. KIP ini ngelakam sehat silihku, nol krina. Jadi kampe turang selamat jalan, seh kamu rumah bapak di surga, tading kendu krina kailang kue, ras senina robet ai krina ras kempuk, sehat kami kena tading kendu ya. Bagaimana kaiman bandu selamat jalan turang, sehat kami tading kendu ras kempundu krina tuturundu, baik kalium bubu puang kalium bubu terus, bagai pesenina semerain sebaran pengalon. Bujur kata ko inda tambahan ban bandu kam kalim bubu nginting mergana. Ya bujur sikatakan mantuan ijabas surut-surut nama torenda benda kita kesehatan bacenga kita pulung ngadep-ngadep turang kami berus tanggang. Denda aku ngerana pertama ban silih ulah kam terlalu larut ruk repicet karena tadi turang kami peset se Allah man bandu silih. Jadi man bandu kam beberei kami persarsadadu krina arih du beberei mamana ija bas kelausan turang kami enda ulah kerip randan ka kata karena kelausan turang kami dan eka sada arih kena. Jadi sopna enda lit ngenda silih tadingkan turang kami rumah. Adir sadalah arih kena krina otomatis silih enda perset nangia. Tapi di nalalap kena ke sepanjang penjutan kai krina mungkin timbulkah penyakit silih enda. Makana man bandu kam turang kami selamat jalan turang selah kam ku tanah kerajaan Bapa di surga. Tadingkan krina tuah sangap nu man kempu kami ras beberei kami krina bege rasman kami. Aku pelabung gedang ngarana kata kuna kita tambahan apa tanambahisan.